iza nas je 5 nedelja priprema, 6 odigranih utakmica. Trudili smo se da iskoristimo to na pravi način, da se uigramo, da se pripremimo, da se bolje upoznamo. Ja sam zadovoljan sa atmosferom koja vlada u ekipi. Napravili smo jednu ekipu koja je spoj mladosti i iskustva. Imamo ekipu koja je motivisana, koja je ambiciozna i ja iskreno očekujem da već sutra od prvog kola krenemo hrabro, onako kako to ovaj klub i njegovi navijači zaslužuju. Pa dobro, uvijek prvo kolo je neizvjesno, svaki početak je najbitniji. Nisu nam sve ekipe toliko poznate da znamo sad ko je kakvom formi i tako dalje, ali ja sam, kao što uvijek govorim, ako sutra svaki igrač da svoj maksimum i malo preko toga, mislim da nećemo imati problema i da ćemo se u Užice vratiti za 3 godine. Atmosfera je na najvišem nivou. Uvijek može malo se digne i mi ćemo to vremenom dizati na još veći nivo. Ali sad stvarno taj kostur tima od prošle godine je ostao, svi momci koji su došli su se prilagodili, da kažem, na najbolji mogući način. Što se tiče naših ambicija, to je naravno da na kraju regularnog dela budemo u play-offu. I naravno naš ciljevi su uvijek najviši.